Pozdrav svima, ovdje je profesor Gopnik i u ovom tutorialu ćemo naučiti kako se napravi nelinearna priča u eToysu pomoću knjige. Evo, na primjer, ovdje imamo priču o malom Marku koji je bio umoran, mogao je izabrati hoće li ići sjesti na stolicu ili leći na krevet da se odmore. I onda dakle imamo na sljedećoj stranici da je Marko sjeo na stolicu, a na sljedećoj stranici imamo dakle da je otišao spavati u krevet. I sad dakle možemo recimo imati priču u kojoj onda igrač ili čitatelj izabere da će recimo ići spavati u krevet i onda ne znam se recimo desi nešto posebno u krevetu da možda zaspe pa se probudi sutradan dok recimo sjede na stolicu i onda se spotakne ili tako dalje. Znači možemo raditi priče koje nemaju iste završetke, tj. nemaju isti redoslijed. Evo, ajmo znači napraviti da možemo dati igraču znači dva botuna, znači jedan da izabere da će sjesti, drugi da će leći na krevet. To se radi na sljedeći način. Znači kliknut ćemo desni klik na knjigu i otići ćemo na ovo plavo oko. Znači to se zove viewer u eToysu. Sad ćemo kliknuti na ovaj tu basic menu i onda ćemo izabrati menu book navigation. I sada ćemo izabrati ovu ovdje naredbu tako da ćemo je kliknuti na ovu tu zelenu strelicu i odvući ćemo je van menija. I to ćemo napraviti još jedno. Sad, znači što smo napravili? Sad smo napravili dvije skripte. I sad ćemo objasniti ubrzo što znači skripta. Na jednu skriptu ćemo staviti, ovdje ćemo promijeniti broj 2, znači možemo to napraviti tako da tu kliknemo i ga povećamo, ili možemo kliknuti i onda recimo staviti broj. Ovdje ćemo staviti broj 3, jel? I sada ćemo ovo nazvati stranica 2 u skriptu, a ovu ćemo skriptu nazvati stranica 3. Sad, što ćemo sad napraviti? Sada ove tu skripte imaju funkcionalnost, dakle mi njih pokrenemo, a skripta se pokreće tako da kliknemo ovaj žuti uskličnik, da će nas onda ta skripta odvesti na stranicu 2. Evo, to je se i desilo, jel? Onda ćemo kliknuti na ovu skriptu, pa će nas ona odvući na stranicu 3. Znači, sad se i to desilo. I sad tako možemo pomoću tih skripti ići između stranica. Ok, sad to malo zvuči glupo, ok, zbog čega bi ja to tako htio raditi. Ali pazite što možemo napraviti. Mi možemo napraviti botun koji će nam pokrenuti tu neku skriptu. Znači to napravimo tako da odemo na ovaj tu bijeli crni meni, kliknemo i kliknemo button to fire this script. I sad ćemo staviti recimo to ovdje. I to ćemo isto napraviti za stranicu 3. I sad pazite, sada imamo botune koje kada kliknemo će nas odvući program na tu stranicu. I to je biti ono što nam je trebalo, tako? Trebalo nam je da kada igrač pročita tu rečenicu da izabere hoće li ići sjesti ili na krevet, jel? I onda možemo dakle te botune izmijeniti nazive tih botuna, recimo možemo, znači na stranici 2 nam je stolica, jel? Pa ćemo nazvati taj botun stolica tako da kliknemo desni klik, kliknemo na meni i kliknemo change label. I tu ćemo znači promijeniti etiketu, to jest naziv tog botuna u recimo stolica. A ovdje ćemo promijeniti naziv recimo u krevet. I upravo znači smo dobili to što nam je trebalo, jel? Dakle, Marko je bio umoran. Mogu je izabrati, hoće li sjesti na stolicu ili leći na krevet. I sad mi izaberemo krevet i dakle Marko je otišao spavati u krevet. I to je to, jel tako? Nije baš toliko jednostavno, ali nije baš toliko ni komplicirano. Treba jednostavno malo se poznati sa ovim skriptama. Pa evo, ajmo napraviti još jednu stvar, znači sad nam više ne trebaju ove tu skripte, pošto već imamo njihove botune i oni rade. Ajmo dodati još jednu opciju, a to je da dodat ćemo još 4. stranicu i napisat ćemo tu, dakle, Marko je ipak shvatio da nije umoran, pa je ostao stajati na nogama. I evo, možemo recimo onda još kopirati Marka, tako da kliknemo desni klik i odemo s ovim tu zelenim botunom kopiramo i onda ga dakle odvučemo na 4. stranicu. I sad ajmo dodati još, znači 3. opciju tu u sredinu, dakle da je Marko odlučio ipak stajati. Ali sada preporučam da pauziraš video i pokušaš sam dodati 3. botun koji će odvesti igrača na 4. stranicu na kojoj Marko stoji. I evo, nadam se da si uspješno uspjela ili uspio dodati taj 3. botun, a ja ću sada u nastavku objasniti detaljno kako se to radi.
Ajmo onda znači ponoviti kako to radimo. Stavimo desni klik na knjigu, odemo na oko. Znači sada ćemo onda kliknuti na Basic ili možemo na Scripts, nije bitno, uglavnom na taj način ćemo otvoriti ovo dodatni meni. I tu nađemo Book Navigation. I sad odemo na Books Page Number i ovu tu strelicu odvučemo na ekran. I sad imamo treću skriptu koju ćemo nazvati stranica 4, budući da nam je dakle, to stajanje na četvrtoj stranici i promijenit ćemo joj dakle, broj na 4. I sad ćemo uzeti button i odvući ćemo ga na ekran, to je na prvu stranicu i onda ćemo promijeniti naziv, znači to recimo u ostanemo stajati. Jel? Ovo možemo maknuti, budući da sad nam ovaj button radi. I eto, to je to od ovog videa u kojem smo naučili kako raditi botune za stranice, to jest kako raditi nelinarnu priču. Vidimo se ekipa u sljedećem tutorialu.